Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu, naomba Mwenyezi Mungu ya rijali heri na baraka ya hifadhi haina bahanu mwana mkumuli aliyo na haina bahanu walumizi upande wa huwa na wakomori. Mwenyezi Mungu yarihifadhi yaripwene shari shahuwa na damu wapeu. Mwenyezi Mungu yaripwene shari shahuwa na damu wanzaze ruhombi yarnike mbandu komba sitara haukanga rjoka sonsi pia uwinji wa hatu ridiwaza ubinadamu nane sitara ridiwaza shazibaki hauka mwanadamu yadojwa ya ukaya gabo wenji wakana maana wakana mvuu wakana swiha wakana mali no kwa wati sikao dorliwa basa rijihadaya rilenge dunia inu rihantika inu ya hatu na waka wenji wakana maana abasar zambao kwa tu existe armo dunia inu ukaya haina mzima harmasi na kane hikma na akili ya dojo ukaya kabana lahaja lituhuwa kabana lahaja lituulawa. Mwenyezi Mungu narijali herna baraka rasi rezefami za hatu rasi rezefami za hatu. Il y a un appel qui me dérange. Je sais que c'est au bled. Watukufu wa Jamalif kanaula ta wakati aukaya karsina suje mbili garfanyo suje nzima ukawa wakati kwa uti waufanya suje mbili haundlar. Wa alaikum islam karima mbaye, wa alaikum islam dam santa, wa alaikum islam masur mama Nadia, wa alaikum islam sumia. Watukufu wa Jamalif naomba Mwenyezi Mungu kimjuha nganyuanono insha Allah ho hanzahi rabbal alamin. Ramwambieni ya ukaya d'un peu de temps ou dans quelques jours garjwani sahoto wa zibindoneri zahumraya wa basha he konseri zinsaho juka ufanya le 6 Desembre insha Allahu wakati kao izon sabuho rifanyao ho utamaduni bonjour le Z ikao haina mji na haina mraya wa uzifanya hunu Faransa haurengeze maraya hao haurengeze miji hao insha Allahu le 6 Desembre umraya wa basha mzeji baba garfanya unsabuho banu magalan ikawa wanadamu wote pia ho hanzahi rabbal alamin garombao haina mkomoni kao si uhambaze njema za hanyu nyi uranza si uhimiliaze njema za mwana mkomori mke o magalo haumreponde ze bendoneur a partir ya zentuzinu mimi turam gamjwandi soto wa ze bendoneur za hangu za he konseri ya hele 6 Desembre yabo haina mrunda minuko mjua rualo hule ruaro karibu haini mru na neshelezizi hawo njo mweshelea ni mwere bendoneri iya hahe haukanga rjo ya ukaya zinji zahe mijia hatu miuzamba miuzihimilia timpaka doka domra wa hangu shahundu hona zalihaniha na lelesheha hundu haikao hundu hatu yaboga mparo haina mwanadamu mzima mrundami fani wa hangu kwa unanza nana haini mrikao kwa ujoka ya mijia hatu ngarenge zao he hunu ani heze mali za hoa manga na nasirle hunu Faransa garimla likaoni harmwa yetwarabu ya hele 6 Desembre jukauka hunu Marseille ya homra ya mzeji baba basha ikangal paro wa komoron tipia nani mijia hatu reparticipation tipia insha Allah. Watukufu wa Jamalifu gari jau harmaze suje rarja jarmaze suje gari fikiro mbabina ngu gerjeri jiharmwa na zioni walu à l'extérieur ikao winju wa hao gwanshuwa nkuplu haruma ezefaye hauze nyumba ikaudu wa wajiri nana zinji rizishiao nana wanasho hatu ikao wajihuzao à l'extérieur wanazioni wajihuzao wafanyao mafiti na abweze fami zao ngazuangaliao gabo mzima ikao mzazahahe hagaja ozeho ni para na inge hunu bada hambila izwe mwanahe yazifanyao hambie mwanahahe mwanahahe hambloke na bo mzazaha do manga liyo shaha bloke mzazaha
c'est-à-dire mzazahe umbeshoze mali umangalio habloke mzazaha yabo mzazaha ngujo angaliaje yabo mzazaha ngujo ubeshe yahinda na mnaja joko ubeshe mapesa henyumba na mnaja joko ubeshe mapesa holekol nabo hubloke mzazaha subhanallah nabo hubloke mzazaha wede mzazaha uangalio wede mwana hahe hawambia izo ikao ya ambilo yaishia ukaya ngopoma ngofana ngosodizo ngolalo 1h du matin 2h du matin ngotsongo kaharuma ze concerne bofre bouger n'importe quoi ngotsongo karma za concerne mzazaho katsuhuyenga kaja huyenga hahupara ya hambe ukaya mwana hangu tsabilango kadha hubloke mzazaho yabo joko hele mapesa nyumbani yabongo nesoka izofanya uzokweli ngarjo ujarme sujet hiyo alitsanganya nona zone walo à l'extérieur wafanye mafiti kao watso utaisho waroshe shofano ngoza mafiti watukufu rarja jarme sujet hatu le mwambia ni ukaya rifanya message bani ya mbaba ikao ya lola mwanamshe jeune wa 25 à 26 ans ikao mwanamshe woi gemziro rahaka jazaya yembaba hamransi hendezahe bahari ngwanzo yemzade ya dom tuya eshaudufin botura yizok ngamjo zamba harizamba rizilano alaykum salam haikal Ismaël yembaba je vais dire et je vais parler à haute voix Mwenyezi Mungu haini mwanadamu yarongoa avec hikma na taufiki Mwenyezi Mungu mkubalia kabul yomkubalia kabul karja vumbwa mbaba wa mji karja detaye zenongozonti pia yembaba haelewa abasar zambao harejei kajarejei wala mrumshe hauke mwanamshe katina confiance garombo Mwenyezi Mungu amrejei sha hende ngondo arekonese mwana hapale mrumsha msasamaha emaelezo zaidi yaneleza luka ya turam sidwambilo kare mrumsha ngu lesbieni tikahanzani one ukaya eske katsimambia yantresha udufini kujozifanya emrumsheha haraya tsende zangu ilini jokaya eske elle va accepter shaizo njokanza nuhambie bo mwanama haukawa uzeye wongo jo utabisha bo mtukufu vala lesbienne timpaka mruya twe mrumesha udufini désolé lesbienne timpaka mruya twe mrumesha udufini wahe ndongo zinjo abidi ushinde uteste mrumshaho ujoka lesbienne au lesbienne sha timpaka mdotle shamro dufi finalement mbaba na bia waraka nzaya essaye ukemrumshaha heye lesbienne abasar zambao ulambaba nguhadistene mrumshe gurekonese mwana zibaki ya ukaya eske mwanamsha gujomnika confiance ngamombo Mwenyezi Mungu waelewane ohanza rabbal alamin yawodo mwambia ni ukaya hasibabu ya Mwenyezi Mungu izuramba ungaruhunda resulta hasibabu ya Mwenyezi Mungu izuramba ungaruhunda faida hasibabu ya Mwenyezi Mungu izuramba badagaramba hamaste katsupashe ojwa poosho katsupashe ojwa fedhe hiyo shagaramba hasibabu ya Mwenyezi Mungu habehe baraka wae haini mwanadamu ishio nguelewa ya ukaizo turamu yamba ongwambo ilizi kemsomo hondo ndojina na wanadamu wenji waelewe alhamdulillah rihimidi ya shukuri ya raile mwanamsho hatu abasar zambao ula mrumahahe ngu hadisio ngwaelewa nao ngwendu ya deklare mwana merci beaucoup bledar watukufu wa jamalifu ngari jao haruma esuje ya hatu esuje elijao hui mwanamshe ikao nywana sho hatu miumanzani mumrespekteni Muhamba zinji pour vous. Wa alaikum salam, île de la lune. Muhamba zinji mumrespekteni. Chez sujet ya leo, c'est à vous ni mlongozaoni. Haukaye kama stehi mumstehini tina uparjo makeni respect. Shaye ke realite yija, ne verite yija ngarjo yamba. Gawana washe wenji warenga wanaume komori wajawa meto kama des esclaves. Jelika wanaume wenji uisalu le mzee wanaume wenji waurungwa na shohatu waja wamete dans la misère wawatimbi mbi wawarende nai chez sujet longyo ya mwanamshi en 2022 tifanya sujet banu ya mwanamshi hatu ya renga mwanamme komor ika mwanamshi uo pour la première fois timwambia nika haina sujet na yamba banu a n'importe nja parodi wazale beshelea wala nja parodi waza kalima na hamba en 2022 ni wanadamu mnidunga uhaswasanyi mlo Facebook
ni mafani wa turam gamjeshe le sujet inu insidi ya leo gamtomna exemplaire waka manam sheikao haka hunu faransa e hazia hejuma utovura benge na unavini nana uhuza umsi e manam shola mzaza hai haombeze dua afanya tu portuni mwana hai yaji ekarte ya tsahemrumme ya hunre namna ya dunge maisha e manam shohatu hasikomori hede hajua mwanamme wasawanaye hula komori yote yaba 2022 baada hede hamjua hajambia mzaza hukaya gamina mwanamme na mwona najibiwa ni mwanzao ula mzazi hajibiwa waja mdu wafanya dola hende harenge mwanamme ula nono kajalulo dina hende hula mdu wafanya mariage wafanya mariage unisho koja fanya halali mzazahe hamwambia ukahai yebada ngwanzo mwanamme we yepu kwa mtombizo wa komori ngomba la huja no gamu mlengo ya jirangu yote yaba 2022 yabonga mpilo mna exemplaire wa umeshant wa huwa na shohatu sha à n'importe quelle situation mi wa protéger mi wanza ija harengola mwanamme haja kadena eva no place de Strasbourg mais si le dit wazarogona habasa 2022 que je parle de ce sujet waja wakawenche place de Strasbourg va no Marseille place kwamba Strasbourg va no Marseille baada kawya shidena la mrumaha yija mzazahe mwanamshi hamwambie mwanamme ya ukaya ambie mwanamshi ukaya yewe mronda warenga mrukomo limafanya mariage wajabu ya shodona ena mbizi wa mfanya halali mwanamshi hahara ya mbizi wa dini mwanamme wabaki balata ula mwanamme baada ye mru wa homu hali chura mnamba maji désolé Gono maji c'est style, c'est normal. Il est dit le jobo. Yija ola mwanamshi waye hambia mzaza ya ukaya raha mzaza shangaya yeba nutsuenda hufanya mariage ya shizungu ili uhunre namna urenge mwana me ujahun urenge mwana me humhatsondani kutsu bizwa da wena kajambizwa dona la mwanamme shaka umete mwanamme en souffrance na ola mwanamme ko uvuro mhali uko uvura le bange sawanai mwanamshe bahi ola mwanamme hende hata he souffrance ya kawi una hondani hula hajihuru hazaila mvinyone le bange au kahini mwanamshe haka umete dans la misère haka umtabisha haka umuua hadoba la wanaume mabandi wa hindi wendo ndani wenda wele wane mrumme bala kachaka bule mrumme ya roha yedamba bahano kachaka bule mrumme yedafanya mbahazi hatomfunga hondani habaki bala iliya dopia ya kebala ya doa unabwalewe mwanamme na bahu nyenu maisha hindi nirengwani mwanamshi yambangu naanza nje hunu manga katukirira tahalani rifungu tsumu wadzima katukirira mbizu arafanya halani shange banu tsongobala wanzanu wahe mabandi ojabanu olewa ezo mwanamshi yambie mwanamme hindi hambe mwanamme ufanya batani ganjo ambi wanzanu wangu wa huwe ufe iyo tiyamba banu c'est à Marseille njaka mara tiyamba na minga mjoka yo sujet ya riski ye mwanamshi voyou yakana mabandi hanyo tipia bese heni mwanadamu ni dungo ngwajwe shelia ngwajwe urambua subhanallah tizamba na mwanamshe bandi voyou ulona mabandi wahe wakoka Strasbourg place de Strasbourg à Marseille j'ai pas hésité j'ai parlé et mwanamme waye hafanya tu pour toi ta contacter ye famille mwanamshi ya ukana mjemu nsaidie hata ndawe banu banga mjohufa mwana hanyu hanirende hama esclave hanatiba ngamtabi ngamsufre gejuma utsole wadena mabandi mimi tikamlevi shatizia mwanamshi ambia mzaza hika mjahunu nganjomu wani mwanamme haka uhunda taratibu hata ya nipare ya neleze nipare famille mwanamshi na beukaya na mdebarke huma mtowe zanvu tijatifanye sujet Dieu merci banda tirongoa ye makati yao wapale hani ha solution mwanamshe gaja kahanza chef famille wanaume mwanamshe ika obligé wedu wa débarque watu mwanamme deza ye sujet yoti yamba vano en 2022 de ukaya wanzu ya jemanga katufikiri ya lulia ya ukaya ye mimi o manganenda o yewe inifanyora kontra wo inafaha yewe mruhinri
leka mwanamshe leka mwanamme badanganyi komone gamtsongo udunge le chindo gamjo harumwe sujet ye sujet woi mwanamshe ikao ya sakomor yende ya jua mwanamme hula bende ya jua mwanamme haukawinjwa hatu nywanasho hatu mwazalaban Moujouamba ya France, il n'y a pas des hommes. Les hommes qui sont là-bas, ça va au Comores. Parce qu'il va me respecter. Il va m'aimer. C'est comme ça que la plupart de nous zifanya. Ikawa manam shawai hasihi. Hede hajwa manam me Comores. Walula na watli halal. Wa alaikum salam Chris Rachid. Watli halal. Wafanya hani za ufanya. Ili wakewadzima. Dieu merci. Harume za fanshi hazonti pia. Ze mariage akili. Habale mwana maujonu Faransa. Abasari zamba we mwanamshe we ingena 2 adene mlumaha. Rango usiku mwanamme we ya lodene mlumshahe we. Hadi sambahazi kajaparu ba mzazahe baike 10 euro au 20 euro subhanallah. Ye mwanamshe hamzi atibe mzazahe mbahingu. Vous croyez vraiment, à vrai dire, nous en avons Nyinga mjonu wandu hingu. Manzum kani wandu wa ume mlume atibe mzazahe mbahingu. Manzum kani wandu wa ume mluhanza muwajere. Harimidi na urenga ujahunu n'importe quoi. T'es ma femme, j'ai droit à te donner à manger. J'ai droit à prendre soin de toi. Chaque coup na droit unizien tibe mzazangu bahingu. Kutina droit unizien tsangane wa luzangu. Bamredi ya ma fantôme. Des femmes comme ça, c'est des femmes sataniques. Ça, c'est quoi ça? S'il s'agit de la vérité, on va vous dire la vérité. Parce que m'jilende hamama jama fumtsano, gamanzomba ibu wango mahanyo, manzemu wa sankade muameze, na malalao na masahiri, haini wa joju sa dominikan. E mwanamshe woi habadile mrumaha, abasar zaba habie mrumme. Ya ukaya, eka wende hazi nga manzuru nsi hazi. Eka ipasa, utowesa erobe mzazaha. Hausaidi hanyu, ransi hazuba kode honu mamba je, ni ransi hazi hangu, haba ransi mide na unika kertas, amjozi menya. Paske njazada minawe. Njazada minawe. Wadi mwanamshidi ya mwambi amba uhundu kertas, banda tifanya marajida minawe. Gamjo menya e mariage. Ika oblige mwanamme ya ransi hazi ya jaba kode honi. Nemdo mshasi jomenya ye mariage. Chaque mjola umu le kadbo shilinu. T'as déjà arrivé en France. Mwambe menya riviki mwanadamu uomnyezi mgamba riviki kashidu menye. Mlirange ujahunu winjo hatu bwana shohatu. Gamlelodo hamasima vindo. Gamlelodo hamasisi ani on est des esclaves. Mwanamme hamadoi ya jifaransa ya andisi hazi panda 2 ans. Ya duhangalia ya hufanye zaha kuchwanza pe mzazahe mbahelo. Eba ni mtsolda majama fumtsano. Mrendi ha vraiment des femmes vampires. Mrendi ha des femmes démons. Manzom de jirondwa umahanyu msasa nyondwa umahanyu. Hamapa nyinyi bahari ni mwani kama kirtasi. Na mreti ba ulisa. Ulisa. Wale mwanamme na mdojua ukaya banu. Mwanamshe gabu wanaume wengi warongo ujaba nuendeza watufanya même pas 2 mois. Si parufanya message ya mwanamme ya rengo ujabu nufaransa do aeroport mrumshi hamone Charles de Gaulle. Hambie mrumshi kairi neden wa mwanamshe wangu gamjo huja kajamona jusqu'à maintenant. J'ai fait ce message ici. Oui la heri Yusuf. Wa alaikum salam. S'il vous plaît bwana shohangu. Na mlete upe uyanza mde sasa nyandro manyo tsibaza za mbanyo. Nyimba mjukanza msibaza za tumbahindu. Dapo mlona hindu, dapo mlona za dhahabu. Dapo mlona za dhahabu. Ishile mlonisho. Kwa hiyo wanu wazihuza umonziani. Wahidi ne magadla na wao. Ile ye formu yonzima. Yonzima mtijemde jamu bazi za wandu. Njemba ki unumanga. Uwari mimide uloni nationalite. Midi naranga uja unu Faransa. Yapo mimi ntina uja nipe mlumangu ape mzaza mbahindu. Dapo mlondo. Rusujoba za tumbahindu. Gamjonu wandu hindu. Desi ma papier mjoka ufamu yarati. Nimbeza ma papier mjoka ufamu yarati. Mjoka même petit peu de zanyu bahiro. Vous avez quoi de spécial? Quel est Jojo le Dima? Les Jojo le Dima. Omhiso womdima. Baike hurenge je sais pas quoi. De mhono utojo hisa. Gerambe. De mhono rangu. Urenga ufanya bometi. Mruhisa. Gerambe les Jojo. J'aime sac de frappe. Homlo gamrumme yatipe mzaza mbahiro. Ça veut dire comme le match du mzaza mbahiro.
Je dis que vous êtes les femmes, vous avez de Burundi, on va jaculer. Mdi wazakem de mwono gojoka sabu nureme de nous hatawis. Subhanallah. Dahinga mwambio boshababi wewe vraiment we cinéma. Je dis que tu sois bien au téléphone. We cinéma. Abiem l'umshiaukaya, enda menye mariage. Je suis déjà venu en France. Je suis en France. Je peux partir. Kajaba goule de Komor. Voilà kaja joshida goule de Komor. Nyuana ume ma princesse. Nsikubadangwa shahanyu. Wambaziza ni mtibwaza zanyu bahiru. Bamza zamru. Ye sacré. Nos mamans, c'est nos sacrés. C'est nos sangs. S'il s'agit mrumme. S'il s'agit mrumche. Wallahi kabati mzima entre mrumme yabida zemrum shatifim za zambahiru. Kabati silsa jimrum shi ashida zemrum shati ya zemrum ya timda zembahenro shamjam jihansuka vous êtes déjà mafumtsano gamanzom de la mali ya lakafu lindim le malikao ya mrume ufanyo hazi c'est vrai ngasimanga mrumshe upia mrume upia ngasimanga umshara waho naranyisa rikesawa baunil jajali tumesonsi pia shangala mwana mshihamandawe emrumaho urenge mwana mmekomori sha nyinyi mlokomori nyinga fukaya ha ema je viens badinga mjujanjanu urenge bo mwana mshe njeni rende he phantom ni hutsimembi gamju janjanu urenge bo mwana mme njeni urende demon ni hutsimembi kamdori tunda jauzira contre mzijua bakoli kanga sikomori mlukati na shwa mlugudungu hata mlulo ya lemewa Nemdu ya dungi ajiza gasina kokotsuko kabanu boulevard nationali marabu yo huza hatarme parki yo wanzu yenda hareme ya bobo masihu botula winga mambo yo wanzu yenda hareme wokoko marabu woyo sakomori hatso joni hamaila nuru laini walokomori pia wajumtapilia holo walokomori pia nda juanza ende mbiyo nda singani haula mzungu shahunu ngarono hamamru ya ola garono hamamru ya ola Narikera vando hukana barak, bwana shahak, mlo hunu farant, mlo jwe savoir vivre, mlo jwa kam mlumme wey hazalo, mlumme wey gena mbaba, gena fami. Dam jam jihansi les femmes vraiment fantômes, mlo ngwandro mahanyu mwa sasanya mratibi mzazamba. Qui va m'arrêter de ne pas donner à manger à Mama Turam? Personne dans ce bas monde. Kabati. Kajaja kanauja. Ne mlumme ujo kubala dominewa. Uhamba mlumme kanga. Yosaka de frappe. Donnez tout à ta femme. Tu peux donner. Gâter ta femme. Anzem rumshaho, ou pas même rumshaho, wangalem rumshaho, il y a quelque chose qui est rumshaho kanajo huzia. À la fin du zobo cinéma, huni gongo ani rumshaho nguhu wambo ula wihazini. Sinon gujomenya le makirtasi, bidu wambie mrumshi ya ukaya bonjour le ka, ya ukaya nimenye le makirtasi. Gamjolo la mrajina. Sinyangu, nezi munarpone shari, wuti zijua. Je suis marseillais, Nsidou azeka, il y a des rues s'appellent rue de Turam, 13003 Marseille. Rue de Turam, 23, rue de Turam, 13003 Marseille. Il y a des boulevards nationaux. Mais c'est la vérité. Quand tu veux aller à Boulevard National, tu connais pas. Tu dis, les rues à Turam, il y a déjà, il y a Manada Mungoeleo, il y a Bongamelewa, il y a Ukaya. Ye parki yo swinga bo mzaze marabu ya bo yemasiho yesharti kanede na reme nguna nyezi muna nponesha ngabo mzaze marabu ya badi hata hununga mjua kohuza. Je connais toutes les Africains ze kabila zungo zuna kohuza yabo sharti nede na reme timpaka nede shanga mjua nro gamjua ze nyumba nana ze adlo cinéma fuko. C'est pas une question que je suis déjà allé jamais de la vie. Je ponjo kwanza nabi na rikera di bwana shohatu bayi numloni yo Yinsilembebo Rijoju rijitimizi homono na sabuni. Rijoju rijijibizi homono na sabuni. Sharono ya ukangari mlola oni rifonde mbaru kwamba fami. Gari mlola oni ritimizimia di rifonde fami. Sheka do muhiso mrujwa ukasabuni hareme hata hajakule. Alafu na mleti zibatani zanyu, msije mrenge mbaiza kiltasi zanyu, mzilende shwabaha, mdo tabishwa nroa wa nroma hanyu, na urodo nroma hanyu na hii.
udo to kwele mwanamme we yakubalia la we hazini bari mrumsha menace ya tu veux me dire pendant 2 ans là tu veux me dire ça veut dire quoi ça que 2 ans je donne pas manger à ma mère ma maman il y a des sacrés rangs les femmes fantômes arrêtez-vous vous croyez qui à vrai dire gam jenu anruhindu da pomlo na anruhindu da pomlo na rogohindu si umanzani sum respecter chez namna yo nam let's cinéma me respectant l'homme tu j'aime le grand roman du mari de maman vindo le grand roman du mari de maman cinéma Léo quand je parle à vous les femmes m'ti fâché parce que mon humiliani mon longoleani Léo me dit ma vampire na ma fantôme mlengo roman du gamanzo masasani comme ça nza wabo wazaza homba hindu vous ani ni wandu hindu swaf gamjone na ndu hindu konga bwalo neza rouge neza blangizo hunu izo des arahara kazatula pandalao nizo te déjà wa aningizo de 20 € na 30 €. Izo des arahara zo hunu France kazatula pandalao kajare ma peinture ngizo yabo wo zibu wangono kazirahara nizo ngezenda 20 € na 10 € hunu Marseille iwa jeni wao haukason tipi animla kanarev ne défendre ensemble de Sahamzungu ne défendre ensemble de Sahaja on est venu on a vu que vous les femmes comoriennes vous avez vraiment de valeur ni njizi ni ujiva chambesi d'abord quoi ba ni ujiva mais c'est d'abord quoi ba vous êtes de miel vous êtes de fleurs mrenge mpasitwa mnduwa zakayon zidu na bonga bozilenje rizira les abandonner rijagarem nikao ni 10 000 € na 20 000 €. Rijagarem nikao ni 15 000 €. Nabo muhiso wa mzima ya pas de miracle kabati muhiso wa ukriye shi bizarre yemna majingula wa mru hapuhaza mvu yanza fanye kado bila yake kashindi omjibu wa mzima dahina mlete sinema hanyo mbulwa ngoma hanyo alikuwa tazahomba hindu nsoja mwarenge mwasasanye non tu peux pas donner ta n'importe quoi vous êtes comment banyinyi mloko mwana mde jwanwa wanwa chez mwarenga baga mtsongorega mafantomu na mabuzidu mejano mredeni nai ojano mredeni nai msoja mlansukaya mimi de bela de quoi vas-y indarenge udo ukensi ubara zerone eka kuna utsoshangaya ha shende shatsonga njikikio mrenge ze oui ze fondete zomra hatsani ze fondete ne ze perruque zomra hatsani nyuka na suraya shana mrenge mbahe unomba nirone ça va faire comment mnogo jonaje msoja mlirenge gamlenda onai gamtsimba ombi niwana swangu mti hausu gamabion yo jo hausu aba mjombloki aujourd'hui je vous parle la vérité parce que mon manzani mon protégé ya wole omtsonoka ya Turam il parle comme ça je parle comme ça pour que vous comprendrez que ici Swandro Mahanyo il mérite le respect si Swandro Mahanyo que jabi de mtsoni sasa ne mlode à massacre de frappe Hapa nini de mlona ni de wanawashi wa mbebon ni de mlona ze sexy vraiment ziwala ojomezi kuka mtsongo na kazi jam public izoso shangaza nitsona nufikiri nyamare oui e kazi jam public na mweneze video za wana shonda hawazi wazive haban zoje na mleta sinema hanyu mrespect on Roma hanyu na mrespect ndo joka ya mwana mmeharuma mrumshe haruma huruma joutsa turuma njensa uti jensa ukaya mwana mshe duwabidi utume shami njabidi nitume ça veut dire quoi ça tu t'as mlede wana Roma hanyu sac de frappe mwana mmehamadoi ya jefaransa depuis 2 ans ya fanya hazi hata ya zilati bemzaza hemba hindu est-ce que wobinadamu what's ubinadamu yabo botira shabo basango tsongorongo zabe kusulongo zona mais inde tour hanyu ni mlongo za parce que mlede ma fantôme mali ala kafu bavuni na ufanya uburundi bavuni na utrompandro mahanyu bavuni hadithi na gamanzo mwazi watipata zamba gejokirida na mjiste hime sœur na mwiluka ya yemana mmehazalo ya mwana mshi hazalo njaba romanyo atimanze na timrespekten na wamanze na mrespekten wamnikeni izweka do mamerite haukamru mshe yowanziwa yobama shaka manzo mtserengwa pia gamanzo mtsenikiwa pia udo habe mbrumati bemzazamba ndo ndizo umtowe hazini utowe mbrume hazini ni ati joba mzazamba ndo est-ce que vous voyez la vérité vous voyez pourquoi vraiment je parle comme ça
habie mrume ya ukaya gamanzo uzi hazi haukaya ti urenge uja mu Faransa hema kiltasi hango heze maliza hango shakunja uranga uja mu jodo ngala mzaza. Subhanallah, tu penses que moi qui va mis au monde, tu sais pourquoi je suis avec toi maintenant? Parce que tizalo ni mbaba na mzaze yimbaba ni mzazi wenzaya ewanlele hata twasulivan hujauni hunru daibo mrumshe kutisa wana mzaza hangu wala kuna uparjuka sawa na mzaza hangu mzaza mru uoka fanyisia na mrumshe mrujo umana naye yabole ose que tu veux bo manam chef fantôme de prendre tout ce que ce mec ton mari fait ou manisi na mzaza. Ce qui est pire ce bâtard ce mec, désolé quand je t'insulte, ce qui est pire ce bâtard ce mec, c'est qu'il voulait c'est quoi? Disons accepter haranse hazajaba kudaon. Ben ou accepte qu'on y parle mais mise à barre. De dire quoi? Alors que tu as la solution de départir. Partez. Il y a des aho. Continue à ça. Gojo on a m'lum shemla jina hunda kirtas. Haou zihule. Zenza piangizo. Shandi zo kubali. Yemlum shi hahu sasanya. Hahu menase. Huranse hazi. Bahambia ukaye kai pasa ufanye hazi. Udoneshe lizamzaza hahu. Bakoda hon. Emrumendi zo kajaparo ba mzaza hembahindo. Shahadu ambie mrumshe inti twabia wima mahangu. Tu penses que c'est normal. Kakani ba mzaza ngu mbahindo. Weidi yanzaya. Vanu jao mitiruma. Umambi ukaranse hazi. Emrume kajaze umambi kakujaze mjuda na menye mariage. Duze mrume kweli. Uende wa kensoda honi kakwende hazini. Ili utujuba mzaza mbahindo. Eba nuga uwanaume wanu ya Rabbi. Écoute le roi Alvin Amdjourou Bloc, que c'est la première fois que j'ai dit la vérité. Ça se pourrait que Mrumcha Horou Sassanya, Hangour Randonai, de Manamboka, c'est la première fois que j'ai dit la vérité. Parce que y a sujet nous, ça se pourrait que you concerne Houssasanya et Mrumche, Haumrumcha Ngou Tabicho, Haungou dérange, Gounoka, c'est la première fois que je dis la vérité. Ganjou Bloc. Tout ce que je dis que de la vérité, ok? Tout ce que je parle, que de la vérité, Ganjou Bloc. N'importe quoi. Et commentaire au Kadjanjibi, que c'est la première fois que j'ai dit la vérité. Parce que je suis à votre côté. Ganjou Bloc, je t'ai pas invité dans mon live. C'est marque de respect ce que tu as dit. Comment tu es encore pour que je te bloque? Quand c'est la première fois que je dis la vérité, parce qu'il y a un sujet, nous, c'est ça. Ça te plaît ce sujet? Je dis maintenant, Bokaya, c'est la première fois que je dis la vérité. Ganjou Bloc. Ça, c'est quoi ça? Car c'est la première fois depuis que je commence à parler. En 2018 jusqu'à maintenant. C'est maintenant que tu vois que j'ai de la vérité. Parce que tu dis la vérité. Ganjou Bloc. C'est marque de respect. C'est mon live. C'est moi qui gère. Nyezimgunarniki khatimanjema. Yarnike musomwema. Owanasho hakwa kanebeshele ya. Wadojoka ya banu mrume hazala. Mrume hazala. Mrumshi hazala. Sham jihansi ya ukaya. Gamanzomle dehe wanawashe majama fumtano. Wangla umahanyu watodoro nga domnikani. Yesha hanyu shalaka fushosha hanyu. Shwa na umahanyu wa kensi. Wangla umahanyu wa domnikani watupata za umbahinga. Comme si vraiment c'était spécial. Comme kara du bwana shahatu wangla shahatu. Baba nukarda kida sinyani daburluma habanani. Shati dem na flori woi ngonziani nguhuzi warahisi. Ekarba kida sina nyu ya numa haba zinu nyanzo. Dabo wanzwa timizimiadi. Ekarba kida sina nyu. Yinu dabo ikara nzoru construise. Ze famille rilolo wana. Shana mdo juandu ya ukaya. Tsidem na flori woi. Haina zozo daike lambuzi lambe. Wotri yango johisa. Merci beaucoup si ta femme te respecte. Mais pourquoi tu dis aujourd'hui, c'est la première fois, Alvin? Pourquoi tu dis que c'est la première fois? Quand tu dis que c'est la première fois, tu rames que tu dis la vérité. Parce que tu vois que beaucoup des hommes, alors que tu veux de confirmer ça, que depuis que j'ai en train de parler, c'est la première fois que je parlais comme ça. C'est ça. Tu penses que c'est normal? C'est mon lèvre à me jouer au bloc. Je te dis.
bahina mwele bwana shohat na mkema vigilante mdojo kaba nuka tsida sinanyi hasababu de mna fleur woy non si de mna fleur woy on est avec vous parce que on est des mêmes familles, on est avec vous pour construire nos vies, de faire des enfants ensemble. Chabe se gamfuruka mna kababa oui de ulishangazo rijo jwa ki maseli batterie nrado henda na usikuno wa yenda yerema ijailala rijo jwa fanye helilo na nyinga mjoka couple zinji serari mko urema wandugu aleme wao wandugu atungula mwazina jawalala ramrumela mrumsh serari wandugu urema serari gamziji wao yabo shinsi de la shafilisha shinsi serafilisha esarafilisha de mkobwa dzima ze projet wadzima siwanro wadzima rilolo wana rifanye zevi shati de mremo kuplunga walo wasuda fanya emwa raho jafili zihazizi lemeza zerongo zilemeza kabati wafili hona mremo yabona mdojo kaya wana burundwani suda rafilisha zinu wana makababa wanu sido wafilisha si wanaume wa Komori ikada zinu joda radore ngezenye kudu nezaru jumonziani parce que ma fleur menji gaura hise wajenwa ya huzao ye mihono ya hatu joshida ifanya hazi juma ujihisiza haukayo mkinisha mwana mihareme hata hajibiwa wae jeli kama na mshojuko hata hisa bahina mkera dubana swatu mrespektu anroma hanyo mtije mlirende sac de frappe mlirende ukaya nyide mlidomine wakati kao mlugura mbukaze couple katsushida za resuise kutushida wa una couple harma 100% 99% ou 90% nous France ya shida ya resuise walugwa tsongo mana walugwa tsongo mana bahibu anasho hatu na mrespektu anroma hanyo na manzo anroma nyaso swanda ubu mana mshewewe ye mlumaho ya wasulu nu Faransa ukeda wena umzia tibe mzazahimba hindu umforce ya tifanye hazi mpaka bim ya tibe mzazahimba hindu umtowe hazini baba kujuba mzazahimba hindu duzo mwana me yakubali alenti hazi asbabunda we. Merci beaucoup Aziane. Subhanallah, ça veut dire quoi ya Rabbi? Wana shangu mi umanzani mrespecteni shana mdo jokaya, c'est pas que ça qui nous a rendu fous. Wala ni wanaume mrati kubali mrumshe hamenye mri esprit hadi wazi famia ha no hau kama na mehamadu uhamba mrume kaseti mrume ukao harantie fami harantie nduhuze hasibabu kaliboshi harantie famia hae hasibabu manamshe kao ya mzati be mtatahe mbahingu ni wana shatu wenju hanyu de bazi ya hanyu inde bazi ya hanyu kamchonguzo wanroma nyatipate zomba dapo mlonda de quoi de spécial mlonizo manzom rizeti sangale warizai wondu atsungara jaunu Faransa amaba nuka fikava nizindi za bebais jelika kwa bwana ume makaseti wabebei hata hema kababa wadiwa za ukaya no celui-là gudjon rendez-vous ni la tsekaseti ni la tsondu zangu nyezi munanike khatima jema. Désolé mes sœurs, je suis tellement désolé. Je vraiment la plupart ya hanyu ganyu wa peu wana shonhangu. La plupart ya hanyu ganyu wa peu wana shonhangu. Wangoma hanyu gwa subiseo. Gamwa sasanya bani gamwa nikuma kirtas. Gamwa rendo na ibani gamwa nikuma kirtas. Wenjo hanyu kamswabula deklaron wana. Wenjo hanyu kamswabula bazaza mba hingu. Gamwa tabisha gamwa rendo na hii. C'est pas bien. Namzie. Yabole obande turungu ya hanyo mlogosani gamjaba tulamungu mlemone tulamungu myengoni. Merci beaucoup TG Aziane. Gamjaba tulamungu myengoni. Nsumu yengani gamwa bene réalité. Parce un peu que soit mlume haruma mlumshi haruma. Nana obo mlume pensez bien. Fikiringo do jokaya gawena wa huruma. Gawena mzaza hao. Mluna be mzaza mbangla mzaza mlo jafa. Uwenji wafwani wazaza hao. Wajuka wanzaki wazaza ngo na mungu wangalia hao. Ngo wabamba hingu. Mtoja mdomini wanu wanawashe. Kamchupa wazaza numba hingu. Wale kumisama hasbogos. Mlatu wazaza hanyu. Hasibabu mlumshe. Dara hambia mjomenye kirtas. Na menye. Ikahe menye c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde bwana shanga mabioni. C'est pas la fin du monde. Soit pire. Car Dieu ufa kanobele makirtas uja unufara. Kanobele makirtas onda kaburini. Wala nyoti pia kamjabale madina hanyu mletiza sinema winjua hanyu mzalanda
watu leo nazala bana shamzala komo njamulu makirtas ni wazaza wenji gambale mazina yatsu ya hani ni wababa wenji gambale mazina tsu ya hani wanawashe wenji gambale mazina tsu ya hani shamtu jahunu mjamjo lukaya umrengwan ro mahanyu marenge wendo arenge mana mehula jo meta souffrance gamina manzango mrumshi hakarma mahaba ne mrumsha hehula yedam hajahunu hajamre d'esclave mtabisata hampwa wenda hamtoda hon qui va oser une femme de dire que Chiram ne donne rien à ta mère. Nsojuramba si ufungua tola kanraro. Va là-bas. Bouge safi. Et mrumsha just butan faya na bango madizo. Mama wangu. Wongo jujwa maudu uone kalibo shiho lidunge. Wabe ntushida na hujibiza. Wabe ngamifenya. Wabe nedezango. Alafu mtu kujani kila twa katwa hangu pia. Nitu ya nizaswabu mwanamshe. Jamais. Kabati mdu très important na mzazamru. C'est impossible. Shawo muhimu na respect wanasho hatu wanasho hatu. Riwanze ruwanzizi. Rifanyo devoir. She ya mzaze yomdu kashidia izia. Hauka wenju hanyu nga mjikiki wa sababu na zinu. Yesi ngizo na ndugu hengi. Kweli njo tuwa 2000 euro ni hulo le nifanya ukubi na 15,000 euro. Nga mjo tuwa 20 euro nede nongai. Nede na hisenje zango. Heni njo tuwa 20,000 euro nifanya ukubi. C'est pas une question quand on fait le kumbi d'amina ou de mnaflueli, de mnanjizi. Non, je fais le kumbi parce qu'on veut construire une vie. Quand on fait des familles, zaïwana. Chez Kadom Jizbo, Wonjia Huleme, tu l'as moudeza, Wonjia tu junja watsa. Ha wende honda tangu jwa Paris, même d'aba salzamba, wenda no bala 30 heures. Gojunja mbaba hanu ujibi wa mnamajia lawe, uje ulaloke tranquille, udo jitsu. Ebala sika ufanya nrende. Sika udana la tima pesa ngu nrende. Haukaya la plupara huwa na umewa ujitsu kwa sawahisa. Narkila donda ukana baraka mrespekton roma hanyu. Nana nyi mloko mwere mlojwa ya ukaya. Yo ujoja hunu ha respekte mrumshe. Hanza mrumshe. Manze ya hurenga uja hunu. Sheka ipase ya hurende esklavu. Ya hurende na mruhamba dégage. Dégage. Wanuna mdojwa kanyido mko homa hisa. Nyido mko nyinyi wakaidi nywana washi. Nyido wakaidi. Nyi kama zamzie. Shasi si de kou mewa harak. Si de kou timizi harak. Alafu kama msanza mdori fari ya rado mjivizani. Welewa. Rado zingara le gili ya jujuma utuha ya na usiha. Shaka manzo mtuja mdori pinise. Mwedi hata mdo tungaro duwa zwaza zatu. Na po nyinyi marobo unju wanyu nyi kamlemewa. Nyi hanza besel soba kiva na masala jusqu'à la fin du monde. Na mli respecte mranze kasudan Roma hanyu. Na manzo warizaya. Na manzo warizaya. Na mrespecte warizaya. Mde jwaka ya riru majeli maruma. Omuhimu nifanye zaha. Ni hu respect. Ni hu bemba inru ule. Ni ufanye makado. Ni ufanye na plaisir. Ni ufanye nangale famia ha. Shagwanzo ni uhangali enduwa zemzaza hangu. Nalikela vanda ukana baraka wanasho hangu. Na mrespecte wa Roma hanyu. Mrume linse esclave. Mrume tipindo. Jelika mrumshe tipindo. Mrumshe tipindo. Sheka banuga mtsongo heda mokansi désolé. Mobu wa mozangali ya wanyi. Wallahi kamjajo jikiki. Sheka mtsongo heda mrungu yelo. Hangali yapo juu. Wana mtsongo mawana zijapu wanyongoha. Mruha renge mnafondete havaha. Hajono bela. Si ça hunambani. Wangali pendant quelques minutes. Ça c'est quoi ça? Ça se ressemble à quoi? Désolé mes soeurs, je vous aime trop, mais c'est la vérité. Respectez vos maris. Respectez son roman, respectez cinéma. Ben ça va pas. Désolé d'abali, ni akubali ya rense haz. Et da quel son d'année, bari mshaba gujo menyele kirtas. Alors même en bas toujours belle, même en bas ujiba honanjizi, shaholisa, désolé. Honanjizi, hojiba, shaholisa. Nyezi munarnike khatima njema, yarnike mwiso mwema. Shaga muhambibu shababi wewe, juha hondani wende zaha. Abie mdu mshahu kamara haba wani biha Faransa. Shahu ni menyele hazi, bati sabanga mwanzo ni bimzadzangu mbahendu. Honi menyele hazi, bati sabanga mwanzo mzadzangu ya nshindu. Abie mdu mshuka ya désolé, je pars. Je pars. T'as arrêté ton boulot à cause de ta femme.
parce qu'il a arrêté utini kemzaza mbahelo lizo huziazi yabwe mwanamme hawezadi ambie mndu mshoka endani menyeze kirtas shemndu mshajahu menase yambie uziazi deka uba mzaza mbahelo ngujumenye makirtas lizo ya hambie uziazi ukansondani udoni parole babotila jao. Je parle pas à ta favori. Je parle à la favori à tous les mecs qui souffrent dans ce bas monde. On le norongouzao. Désolé. Wana shahangu. Mes mamas du cœur. À toutes les mamans du monde. À sosa do angazi jawanzouan wa mali wa maor. Hinam nanarongo. Namni sami. Bah vraiment je suis à votre côté depuis trop longtemps. Shangam exagéré. Hasibabu. Des mangaïnos. Kabati couple normal à cause de vous. Yijamrugu tabishom rume ya zimrume atibe mzazamba barudu andringa ujahono. Haubaru de rafanya mariage. Yabunga mtabishom rume hanyu watibu za yambahin. Yoro hombi uopeo. Nyezi munarnike khatima njema. Yarnike musomema. Yarjalil kiwa nadamu wa ukaya. Si wanwa bidil partage ranzane. Shet si wanwa bidil himiliani hashar. Mrume anzim rumshaharo. Mrumshi anzim rumah. Oui, j'exagère, je le dis et je le répète. Zaoulia, je ne sais pas si Zaoulia, j'exagère de quoi? De quoi? Jamrenge, haukaze sexe zatoga ma pozitwa. Mredongo mahanyunai, mwatsimba ombi. Et du coup, du santé vise na du santé vise. Mrujadambe ukam mrumea tibe mzaza imbahindu. Umiziodo menaska kuna mtula zekirtas. Umenye na zekirtas, umegome jome na zekirtas. Umizati fanya hazi. D'abord marenda nyinyi. D'abord l'ora mkomeani. Mdou c'est comme de compléter à chaque fois. Mais de commander à chaque fois. J'exagère de quoi? À cause de votre truc, m'lege m'pose sur m'letse. M'dou dans roman nai. Na m'respecte en roman. Ni fi capable nous mène nous pile. M'dou za kami de mwenye watake à chaque fois. Y'a pas le bonhomme combien ni comment tu ramènes tu exagères, j'exagère, ok? Et je demande des excuses à toutes les mamans du monde. Et les narongo quoi dit santé mal. Cha ni mwaname nous remo naome. Moi takuwa naome. Mais aujourd'hui, vous les femmes, na mlete cinéma. De jamo juo na ujikaza na ufanye zumanzao. Malungwango mahanyu mwatimbambi. N'importe quoi. Va prendre des miroirs. Mbararem de yangalia. Qui rassemble na hinga. C'est vrai yojiva. Mlete jikiki. Moritibanaï haswabu douana de makababa. Moritibanaï haswabu bali mrenge ujahunu France. Haswabu kirtas. N'importe quoi. Attends pas qu'à vous. Boum. Longue vie à vous. Je vais aller au boulot. Makababa na mkitsa wambe turam. Na mode maungoué. Mklezi mjokanza mwambe. Cha kanambani na face. Je vous aime trop les femmes. Mais aujourd'hui, si vous dites n'importe quoi, où c'est que vous avez fait? Ah oui, ils ont fait un garçon bien. Yabona mtabihe mtitabihe. Midani. Charles Obandari Mlongozani Gamjo Kiki. Merci beaucoup. Mariama Gamjo Kiki. Respectez vos maris. Nos mamans, c'est nos sacrés. Mrina titsawe mrumshana mzaza. Attends pas que de vous. Boum! Longue vie à vous.